tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda, umuco wacu mugezweho n'inteko y'umuco. Ngende Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa, gucengerwa n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda, umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye muri iki gihe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku hantu ndangamurage mu Musaho. Tubahaye ikaze mu kiganiro. U Rwanda rufite ahantu henshi hatandukanye ndangamurage na ndangamateka hibutsa amateka mu gihe cyahise cyangwa se gitandukanye, yaba ari igihe cy'Hambere y'ubukoroni, yaba ari igihe cyo mu gihe cy'ubukoroni ndetse no mu gihe cya vuba. Mu Musaho rero ni hamwe muri aho hatwibutsa amateka yo mu gihe cy'ubukoroni. Andre, Musaho aho ngaho ni hehe kandi nayahe mateka yo mu Musaho? Musaho ni ikigobe kiri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, hagati y'umusozi wa Suri uri mu karere ka Rutsiro n'umwigimbakirwa wa Nteko uri mu karere ka Karongi. Hambere aho hahoze ari mu karere kitwaga Bwishaza. Musaho yamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ko hahoze amazu y'abakoroni, by'umwihariko mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababirigi hari icyambu gikomeye cyane cyahuzaga u Rwanda na Congo mbirigi. Kubera icyo cyambu byatumye hubaka uruganda rwa mbere muri ako karere k'Ubwishaza rwatunganyaga kawa mbere yo kuzijyana i Burayi zinyuze muri Congo. Urwo ruganda rwahubatswe mu mwaka w'1954. Aho mu Musaho kandi niho Shikaramu n'abarwanyi be bahungiye mbere yo gusubira iwabo i Burayi. None se ntagwabira, intambara ya Shikaramu yaba yarabereye mu Rwanda? Oya, ubundi uwo muntu abanyarwanda bita Shikaramu ni umucanshuro w'umubirigi witwaga Major Jean Shikaramu. We n'abandi bacanshuro yarayoboye barwanye mu ntambara yabereye muri Congo mu mwaka w'1967 bashyigikiye uruhande rwashakaga ko intara ya Katanga yigenga. Icyo gihe rero baratsinzwe, nyuma bigarurira umujyi wa Bukavu, ariko naho bawubakuramo bahungira mu Rwanda mu mpera z'uwo mwaka. Bageze mu Rwanda rero Major Jean Shikaramu n'abacanshuro be babaye mu Musaho, aho bari bacumbikiwe n'abazungu bari bahafite uruganda rwa kawa. Bahava muri Mata mu mwaka w'1968 basubira iwabo mu Bubiligi. Tumenye ikinyarwanda. Inkoranabuhanga application tumenye ikinyarwanda ibigisha ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu yahageze. Ubu ushobora kwigisha ikinyarwanda ukamenya indamukanyo, ukamenya amasano, inshoberamahanga, ikeshamvugo, ntibavuga n'izindi ngeri z'ikinyarwanda. Kubona iyi nkoranabuhanga biroroshye kuko ari ubuntu. Ujya kuri Play Store cyangwa App Store ziboneka mu matelefone ngendanwa yo mu bwoko bwa za smartphones ndetse no muri mudasobwa, ubundi ukayimanura download ugakurikiza amabwiriza. Dushishikarire kumenya ururimi rwacu, turwigishe n'abataruzi, kuko ikinyarwanda ari umuyoboro w'indangagaciro z'umuco wacu. Umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Ubu butumwa mubugejejweho n'Inteko y'Umuco.